Zadnjih 8 godina HGSS surađuje sa Dacijom koja nam osigurava Dastere za naše akcije spašavanja. Daster kao auto za GSS se pokazao kao nekakav best buy. Jako dobar odnos i cijene i kvalitete i ono što je nama bitno, ima jako dosta mjesta. Osim toga je malo povišen, tako da može izaći na dosta terena gdje inače bi izlazili samo ova žešća terenska auta. Ali recimo da nekakva operativna ekipa od 4 ljudi koji mogu odraditi neku manju akciju spašavanja, mogu pokupiti svu potrebnu opremu i sa punim komforom se dovesti na bilo koju lokaciju na kojoj treba odraditi. Evo za primjer, imali smo i akcija gdje smo ljude u nosilima stavljali u gepe kod Dastera sa preklopljenim sicevima, tako da kompletna nosila mogu stati unutra i da ljudima bude što udobnije da ih prevezemo do nekakve medicinske skrbi. Svima vama koji ste kupili Dastere izgleda da ste dobro odlučili, a vi koji niste, ovo vam je možda potvrda da stvarno ovo auto, ako je dobro za GSS, onda će sigurno biti dobro za vas, a možete se na trenutak osjetiti kao GSS-ovac koji ide u akciju kad vozite svoje Dastere.